Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera mu ntara y'amajyepfo ni mu karere ka Muhanga aho akeneye ubufasha nyuma y'uko umugore yamutanye umwana ukiri muto. Nyaminani Focus ho mu kagari ka Musongati mu murenge wa Nyarusange mu karere ka Muhanga avuga ko ubuyobozi cyangwa abandi bagira neza bamufasha kugira ngo abone igitunga umwana yasigiwe n'umugore we wamumutanye akigira i Kigali. Nyaminani utuye ahazwi nko mu Nkangu avuga ko impamvu yifuza gufashwa ari uko ubuzima abayemo n'umwana yasigiwe n'umugore we afite amezi 6 bugoye. Ati ubu ntaho kuba mfite yewe nta n'ikintu na kimwe mfite cyo gutunga uyu mwana, umugore yantanye ntirirwa mpetse. Muri make nkeneye ubufasha kugira ngo umwana atazarwara bwaki. Abaturanyi ba Nyaminani nabo bahamya ko akeneye ubufasha kuko ubuzima abayemo we n'umwana ari bubi cyane. Ati rwose Nyaminani akwiye gufashwa kubona aho kuba ubundi agashakirwa n'ikimutunga we n'umwana umugore yamutanye, kubaho kwabo bari mu bukene. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarusange avuga ko ikibazo cya Nyaminani batangiye kuvugana n'abafatanyabikorwa kugira ngo afashwe kwita ku mwana, ariko kandi bari kuvugana n'akarere ka Ruhango asanzwe avukamo hakarebwa uburyo yafashwa mu buryo burambye. Ati ubusanzwe Nyaminani avuka mu karere ka Ruhango, ariko mbere na mbere turashimira ko nyuma yo gusigirwa umwana yakomeje kubana nawe. Rero nk'uko umunyarwanda afite uburenganzira bwo kubaho ashaka, turi gukorana n'abafatanyabikorwa kugira ngo abashe kubona ubushobozi bwo kwita ku mwana, ariko kandi tugiye no gukorana n'akarere ka Ruhango avukamo kugira ngo afashwe mu buryo burambye. Nyaminani udashobora kwikuraho umwana yasigiwe n'umugore we amumutanye avuga kandi ko kubaho kwe n'umwana we babikesha abaturanyi, ku buryo akomeza gutakamba avuga ko akwiye gutabarwa nibura umwana we akabasha kubaho adahuye n'ikibazo cy'imirire mibi. Reka dukomeze n'amakuru yacu aho u Rwanda rwakiriye igitangaza wari warahungiye mu gihugu cya Uganda. Ni inkuru nyuma yo gukekwaho kugira uruhare ku cyaha cy'iyicarubozo cyakorewe umurundi Haberumugabo Guy Dive mu Gushyingo 2024. Uyu yafashwe nyuma y'uko ubushinjacyaha bwari bwamushyiriyeho impapuro zisaba ko yafatwa binyuze mu bufatanye mpuzamahanga mu by'amategeko. Mu gikorwa cyo kumwakira cyabereye ku mupaka wa Kagitumba, u Rwanda rwari ruhagarariwe na Jean Bosco Zingiro, umuhuzabikorwa w'itumanaho muri Interpol i Kigali, naho Uganda rihagarariwe na Assistant Superintendent of Police Otekati Andrew Mike wo muri polisi ya Uganda. Bakekwaho ubufatanyacyaha kuri iki cyaha barafunzwe mu gihe bategereje ko urubanza rwabo ruburanishwa n'urukiko mu mizi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwaburiye abibwira ko bakora ibyaha mu Rwanda bagahungira mu bindi bihugu ko hashingiwe ku bufatanye mpuzamahanga bazafatwa bakagarurwa bagashyikirizwa ubutabera nk'uko amategeko abiteganya. Ushobora kwibaza ngo ese byagenze gute? Mu mwaka wa 2024 RIB yamenye amakuru ko hari umwana uri guhohoterwa na bagenzi be mu nzu bari bakodesheje iherereye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Nyarugunga, akagari ka Kamashashi, mu mudugudu wa Kinkende. Ku bufatanye bwa RIB ndetse na polisi n'inzego zahise zigoboka hafatwa abasore n'inkumi babiri bari mu kigero cy'imyaka 19 na 24. Abo basore n'inkumi bari barakodesheje inzu iherereye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Nyarugunga, akagari ka Kamashashi, mu mudugudu wa Kinkende. Byatangiye ari bimwe mu by'urubyiruko bakodesha inzu iminsi runaka bashaka gukoreramo ibirori byo kwinezeza, bimwe bizwi nka house party, biza kurangira habereyemo ibyaha biremereye. Mu gihe rero bari muri iyo nzu baje kwibwa telefone 3 na laptop imwe, hanyuma baje gukeka umwe muri abo witwa Haberumugabo Guy Dive w'imyaka 19 ufite inkomoko mu gihugu cy'u Burundi. Baje gutangira kumukubita bamuryoza ko ari we yibye. Iperereza rigaragaza ko bamukoreye urugomo rukabije bimuviramo gukomereka ku buryo bukabije. Ku ikubitiro hafashwe abakekwa 10, hanyuma hakorwa isesengura ry'uruhare rwa buri umwe wese yagize muri ibi bikorwa bigize ibyaha. Iperereza riza kugaragaza ko 8 aribo bafite impamvu zifatika zituma bakekwaho icyaha.
Imena official munyemerere dusoreze mu ntara y'Amajyaruguru ni mu karere ka Rulindo aho 9 bafashwe bacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Abagabo bagera ku 9 bo mu ntara y'Amajyaruguru ni mu karere ka Rulindo ku bufatanye na polisi bafashwe na polisi y'u Rwanda mu mirenge ya Base, Rukozo ndetse na Cyungo mu karere ka Rulindo bari mu bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Bafashwe mu rukerera rwo kuri uyu wa 15 Werurwe 2025 ahagana saa 8 ndetse na saa 10 biturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage ku bufatanye na polisi ikorera mu karere ka Rulindo, aho bafatanywe bimwe mu bikoresho bifashishaga bacukura ayo mabuye y'agaciro. Ni amakuru yemejwe n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru SP Mwiseneza Jean Bosco, ahagira inama abakishora muri ibi bikorwa kubireka kuko polisi iri maso itazabaha agahenge. Yagize ati hafashwe abantu 9 bari mu bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Polisi y'u Rwanda iraburira abishora muri ibi bikorwa kubireka burundu kuko ari icyaha gihanwa n'amategeko. Akomeza agira ati ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko bagiraho ingaruka zirimo kugwirwa n'ikirombe, bamwe bakasiga ubuzima abandi bakakomerekera bagatakaza zimwe mu ngingo z'umubiri. Polisi ikomeje gushyira imbaraga mu guca burundu ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko, ikaburira abakibyishoramo kubireka kuko ijisho ry'umutekano ribariho. Kugeza ubu abafatiye muri ibi bikorwa by'ubucuku bacumbikiye kuri sitasiyo ya polisi kugira ngo hakorwe iperereza ku byaha bakekwaho. Munyemerere dusoreze ahangaha amakuru twari twabateguriye tubabwira ngo mukomeze mugire ibihe byiza cyane, munongerwa n'ibiganiro Imena official ikomeze kugenda ibategurira. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane, bye bye.